Aba bodaboda aba kace bakwatana mu maraka banyuma yo kushanga akakiko akakuru karyangatanise sente zabo nuko kweta urukiko rwaho naho kwanjurura ibintu bya ofisi bito obutikirizana bwizireho bwanyuma y'akakiko akakuru kushanga ngakarya sente zona haka tubare kutugiye twaragatse zo mu state umuntu akakiko akasya muhire tuzire kushobora stanvuriyo kwe tine constitution ko kubiro byo byo mwebemeza mwebwe tuba tuhereze n'ibintu yituko kudodoza ebine ito bindi twenda kunoza wanyegereza urukiko rwetabirwa meya wa King Martin Cyanyawanga kandi aba boda tubamuhire matu bwanyuma y'ikiniga kingi ekibabire biniro muhandiki w'akakiko akakuru Benz Guma ahabukuryangatana sa sente no kubime bikwato bya ofisi baje kungambira ati nyoti kureba ekitsemire kuba muza kubara tutakabanze kubanzurura mukiyikiriza bitabo byabikire ninga byagize bitakire muri umukurizo imumwe betebekanisa muze tubanzure ibintu byanyu twarukora babura oyire cya sente naga cyama ito tubetakifiro bine constitution yitu yekibintu bine certificate yitu yekibintu bine bitabo bitu yabena kwasanga secretary bine bank slips ne bine bitabo wa bank wanyegereza bine stamp zitu ito byese dutufiro dutfire bibikwato King Martin acenderezo mururo norwari ebire byayaka umukanso yarushire aho urukiko rubire rushitami nazabagize utegereze tuzuru wanitegereza hata hivyo nibitime mu yanyu yes sifare batizwe ni officers yakubona mwenda kuri bishikiri umunyegereza mwete sivyo abakora repota Rukota kujitwara, ayo kujitwara, mweronde msente zanyu, umutwaro mweruboda, mutangiche offices. Mbona tubasaba berezi. Nyo ati twajya arikiko kugira ngo gitandika twendera twatanga kuri, twende kwenda kuri. Nyo ni example ngo wabuze. Ni shaba point yanje ogusekuru wije. Owatwetse hatu tukija atupereze ebyo byayini Martin kwarebere ibintu byashova nuko kutera RDC wakiruhura esimu bitogu aragire benzo kwa off amateka gataka kozire gwago abarushango abiya kwata eje kora yani y'ubwana no kutera nembare tere gukora omushango rw'Rwanda yo kugwaza umutungo wawe ne bayayitwa asot hati ngumukora dramateka abukogana ko corporative don't corporatira so we better change before changes aba bahendire baherize ofisi kandi batayo na stamp hamwe n'ibindi biri gukora mu ofisi nuko akakiko kasya kugumana kabaja sente za fire ndi Job Kato aba Sky TV ya Genshonga aba bodaboda aba kace bakwatana mu maraka banyuma yo kushanga akakiko akakuru karyangatanise sente zabo nuko kweta urukiko rwaho naho kwanjurura ibintu bya ofisi bito obutikirizana bwizireho bwanyuma y'akakiko akakuru kushanga ngakarya sente zona haka tubare kutugiye twaragatse zo mu state umuntu akakiko akasya muhire tuzire kushobora stanvuriyo kwe tine constitution ko kubiro byo byo mwebemeza mwebwe tuba tuhereze n'ibintu yituko kudodoza ebine ito bindi twenda kunoza wanyegereza urukiko rwetabirwa meya wa Kenshunga King Martin Cyanyawanga kandi aba boda tubamuhire matu bwanyuma y'ikiniga kingi ekibabire biniro muhandiki w'akakiko akakuru Benz Guma ahabukuryangatana sa sente no kubime bikwato bya ofisi baje kungambira ati nyoti kureba ekitsemire kuba muza kubara tutakabanze kubanzurura mukiyikiriza bitabo byabikire ninga byagize bitakire muri umukurizo imumwe betebekanisa muze tubanzure ibintu byanyu twarukora babura oyire cya sente naga cyama ito tubetakifiro bine constitution yitu yekibintu bine certificate yitu yekibintu bine bitabo bitu yabena kwasanga secretary bine bank slips ne bine bitabo wa bank wanyegereza bine stamp zitu ito byese dutufiro dutfire bibikwato King Martin acenderezo mururo norwari ebire byayaka umukanso yarushire aho urukiko rubire rushitami nazabagize utegereze tuzuru wanitegereza hata
ibyo nibita imirimo yanyu iwe ofisesi kubona mwenda kuri ibishyikirwa umunyegereza mwete cpo abakora ripota mugitware ayo mugitwara mweronde musente zanyu umutwaro mweruboda mutandike ofisesi mbona twasaba bebezi niho ati twajyara kiko kugira ngo gitandika twendera twatandika kuri twende kwenda kuri niho ni zamu ngo wabuze nishaba point yanjye ogusekutara wije owatwetse hatu twija atupereze ebyo byayini Martin kwarebera ibintu byashova nuko kutera RDC wakiruhura esimu bitogu aragire benzo kwa off amateka gataka kozire gwago abarushango abiyo kwa ejeko yani y'urwana no kutera nembare teri gukora umushango rw'Rwanda y'ugwaza mu gihugu wawe ne bayayitwa aso hadi mbimukora taramateka abukogana koko batagakoratira donka kuratira so we better change before change changes you. Aba bahendire baherize ofisi kandi batayo na stamp hamwe n'ibindi biri gukora mu ofisi nuko akakiko kasya kugumana kabaja sente za fire ndi Job Kato aba Sky TV ya Genshonga.